usam lama caprang karwan yang arpsan senam kerta nak senong Kenyong Southwest Castle District uloyo ban kuru yak tama rupa haka lempung ilak kai ke food megila games arja arpuar kapala long han nong ba silong dangsen menta ula sajit bende isi menta haka lempung ilak kai Union Cyclist International UCI Mountain Biking MTB Eliminator World Cup arja arpuar kaban long haladak aka Southrik September arja arpuar Uni somla bawan nakalong yang kabedok ubadiru kun senrang paar ngokong duen si karwan yang bat bahnyo na pedeng ki prangut si para ulas dang banya cycle nadu senam arja kat ar handai detat haus senam arja kat khandai mulala ban sedang ban plet jemut bah bat buru ya katong ban pentebet ildi hakan ya kamila kai te nakaliang junga ngala pen krep ha ban ngandang yai pen krep ru hakini ki sngi ki berangsa na kamenta kane ka competition kaban salong chan haladak kane ka UCI Eliminator kaban salong ha ka South Rik jong upanai September te nga kermen ru bangan le bha bangan job kane ka kanti mo te nga kitbok ruang ru ya I way iban salai lang bat nga kai keteng I Kevin John Kalai badai na East and West kasi Hill District te ikermen ba itaru in le bah bangin kenang bangin wanra buram ya ka district hi berok away bat kemjuk ru ya ka jelah kaliang jong ka Makurwa District Cycling Association ki lapa yang bangin let represent ya napta ka district ka bala penlang da ka food mikla games ante salom te ha kato kapor ngala le bah pat ngala jabru ngala yo kamu ngala yo ba silver medalist te anto pade na anto pade hadin bangala le kai bah ngala sajet ban let represent namta ka state ta haka UCI kene kay Union Cyclist International MTB Eliminator kaman penlong haladak te hoaj wala haying hasem nakong yang kimda sutanat bangan yan kai mo bangan sim ya kane ka sport kuma cycle ndrai nam siam lapan sengap kita nganang pen I ya kibahaying ba mata kane ka cycle ro kalayat kum ka sport ya kaleng pertai mo te hakasin ka baar pade nge ki lapan long da ka MCA kami kalaya cycling association kala penlong ya kane ka selection trial ka XC kaban select ban ya le ya ka national te hakato kasin pada kadai kasin ka panangkong ba ngayo ban isim ta ka level jong ka state no te hakato ka por pada ngayo nombar bakar te hadin nang to pada karena ya kisni kinang nang don no ki event no kinang don te hadin nang ta pada kasin ka baar ngala ya simbenta haka XC challenge kabalong ha malki te haka to kasin pade ngalay yo bandrio te hadin nang ta kadon saka balapan beda ka MDCA kabalong tang yaki banasa west mo te haka to ru ngalay simbenta ban ngalalong baar berhadin adida kecing ya kersan lem I perlok idoni way perlok junga iba ya kersan yang abangan thir ya kasakil halade tengam padyok mah namar ba kini ki foreign cycle ki long ki ba remdor ta te andre ta kijing ya kersan lang jung iway perlok badru na kijing kersan jung ka provide shop ka badon hane po mukruat tinggal ayok kin ban thir ya kane kasakil tamba aklem yo ban siu lut ya kata ga bai tiet jonga mo ngayo ban siu tang sipawa rei ngasiu pada hadin ngasa pelat suki ta tuh kabaya de berkataan ya ka
jing lu jing sep suong ya ka by led by one mo kalau tip da ka Mikalea Cycling Association te andrei ka badon kam yanga kalong ba namar ba ni long ki ni wan ka lunging ka baduk mo te ni sem cencar pade ha kane ka akini ki cycle mo namar ba kide ki foreign cycle te ki long ki bare madu kata te ka bangabat mangamata keempat ya hap mau bangan lek kompet ka hakabadai tang haka level jengkan nasional ro keempat ya hap bangan lek kompet nomor hang ne ha hangani ke UCI kila don sibun ki star player ki ba nakaleng ka pertai mo te ki to ki kila dai ki profesional bat ki cycle ro kila yo ki ba kamram mo te hakabadai bat ka jongi te kampat long ai ban ya kompet bat ki te ka jingkwa jonga te kalong tang bangan kumro bangan yo jing yarap mo ba kenang bangan penyo ka skill ka bakamba kenang bangan la ban le ba ha kate kasni